President will announce the name once he has consulted with the Chief Justice. Haufinyana mmuso o tla phatlalatsa mabitso a ditho tsa komishene e lekolang dinyewe tse sa rarollwang nakong ya TRC. Moifo wa ditaba tsa Sesotho o boetse o hlophiseditse tse mothangwana re boka dikgomo ke tsamaya mmoho le Mpho Teme ha re wele Kgabong. Dipehelo tsa tshebetso dipatlisisong tsa boahlodi ho bona hore na ho entswe diteko tsa ho thibela ho qoswa dinyeweng tse entswang ho TRC di phethetswe. Sena se boletswe ke letona la toka le ntshetsopele ya molao wa motheo Mamoloko Khubai tshebeletsong ya lepato ya bahale ba MK ba ileng ba bolawa ke mmuso wa kgethollo. Ditho tsa MK e leng Benjamin Moloise le Abraham Gomezulu ba ile ba bolawa ka 1985 le 1989 ke mmuso wa kgethollo ka ho latelana. Ha jwale ba malapa ba bolokile baratuwa bana ba bona ka seriti. Benjamin's soul will now rest in peace, and more importantly, his mother, her soul will definitely be resting in peace because she fought tooth and nail for the justice of her son. Umfana lo ka sisi wami lo o re o qetetse motjhana wa hae dilemong tsa bo 1980 nakong eo a neng a moetetse Tjhankaneng o re o ile a mo hlalosetsa hore a tie mme o tla lokollwa ditlamong. Letona Khubai le re haufinyana mo president o tla phatlalatsa mabitso a ditho tsa komishene ha ANC yona e re ba sa fanang ka dintlha tse nang le ponaletso ba lokela ho tobana le molao. The President will announce the name once he has consulted with the Chief Justice, because as you know, the requirement is that he has to do it with Chief Justice, so it's within that, but it should be done quite soon. Old as they are, people who did not come and give full disclosure must be prosecuted, and that brings closure to the processes of the TRC. Lefapha la toka le tla thusa ho kgutlisetsa masapo a balwanedi ba tokoloho Afrika Borwa ho tswa dinaheng tse ding. ANC Gauteng e tshwere kopano ya lekgotla la matsatsi a mabedi mafelong ana a beke ka maikemisetso a ho tla ka morero kapa moralo wa ho kgutlisetsa mokga boemong ba ho boela e etella setjhaba pele. Dikgethong tsa 2024 ANC e fumane diperesente tse 34.8 Gauteng mohatong wa ho itshwasolla kapa ho itsosolosa ile ya qhala boetapele ba province moo ileng ya kgethwa sehlopha sa tshebetso sa batho ba 68 seo kopano ya sona e tshwerweng 4 ways ka leboya la Johannesburg. Kopano e tshwerwe tlasa mokotaba o reng selemo sa ho ntjhafatsa ho etsa ANC mokga o sebeletsang setjhaba. We want to take stock of our work. In the next 2 days, we want to respond to the challenges that are faced by our people and the urgent need to reorganize our movement, the African National Congress, so that it can send a strong message in government that playing time is over. Now we have to respond strongly to issues that affect our people. Ha lekala la boqolotsi ba ditaba le keteka letsatsi la lefatshe la ho phatlalatsa ditaba ka bolokolohi, komishene kapa mokomishenara wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wa ditokelo tsa botho o entse kopo ya hore baqolotsi ba ditaba ba sireletswe haholoholo dibakeng tse aparetsweng ke dintwa. A free and independent media is the lifeblood of a resilient society. Amidst spiraling conflict, climate chaos, growing divisions, and a rapidly changing digital landscape, a free press is more vital than ever. The media help us understand the world around us and encourage critical thinking and dialogue. Photographers and videographers reveal the grim truth of war and how the climate emergency is already destroying lives. Investigative journalists tell the story behind events, big and small, revealing abuse of power, corruption, and other crimes. Free and independent media are the best antidote to disinformation.
Sepolesa se re se etsa diphuputso tsa nyewe ya polao ntle le maikemisetso ka mora ho fumanwa ha koloi ya moetso wa VW Polo eo mapolesa a mararo au ditopo tsa ona di ileng tsa fumanwa nokeng ya Henopos pejana bekeng ena a neng a tsamaya ka yona. Sepolesa se hlalosa ha koloi eo e le karolo ya bohlokwa ya diphuputso ka se etsahetseng. Mapolesa ana a tla bolokwa kapa ho be le tshebeletso ya bofifi ka Labobedi, mme a tla bolokwa ka Labone, Labohlano le Moqebelo bekeng e tlang. Mmuso wa province ya North West o kene letsholong la ho thaota baithuti ba phethetseng dithuto tsa bona University ya North West ho tla thusa dibakeng tse kenyeletsang ho etsa dipatlisiso dipapading le merafong hara tse ding. Puso ya Bokone Bophirima ka tshwaragano le setheo sa thuto e kgolwane sa North West University di mo letsholong la go fokotsa botlhokatiro. Tsholofelo ke gore seno se tla thusa go oketsa seelo sa thebolo ya ditirelo kwa baaging. Re dirisitse university gore fa di graduates go strengthen especially our municipalities, especially those who are skilled in the civil works, in the engineering and so forth. Fela setheo sa re go tla dirisiwa melawana e gagametseng go thapa dialogane tse di sa direng. Re tla tlhopha ba re bonang gore go di-degree tsa bona ba dirile sentle mme ga iseng ke ba kry ditiro be re ba romella taletso ya gore re na le opportunities ga e le gore o rata gore o kaelwa tlhoko tsenya kopo. Khabagare ntlo ya dikgosi mo profenseng ya re lenane leno le tla ba thusa go samagana le mathata a leng gona mo segosing. Ka rona re le ntlo ya dikgosi le bogosi ka kakaretso mo profenseng re ka ungwela mo goreng university re ka dumalana le yone gore e tle ka a course kgotsa dithuto tse leng gore di ka thusa magosi le ntlo yotlhe ya bogosi mo go tse di tshwanang le molao wa tlhatlhamano kgotsa boswa, mme gape re lebeletse gore e ka re thusa mo molaong wa tsa ditso customary law, mme also e ka re thusa mo goreng re khone re kry research e compile e rulaganye di family trees tsotlhe tsa magosi mo profenseng. Lenane leno le tla tsamaisana le tsamaisana morago le lebelelwe gape. Zeblon Maine, SABC News, Potchefstroom. Mokgatlo wa batho ba nang le bothata ba kutlo Free State o entse boipiletso ho Lefapha la Thuto profenseng ho beha pele ditlhoko tsa dikolo tse nang le barutwana ba nang le ditlhoko tse ikgethang. Molaotheo wa naha o re motho e mong le e mong o na le tokelo ya thuto, empa mokgatlo wa batho ba nang le bothata ba kutlo Free State o re barutwana ba dikolo tse ikgethang ba hanelwa tokelo eo. Communication for learners e hantle ho bona ha baneng ba banyane, particularly in terms of giving them sign language. Yes, bana ba banyane, the small learners can get sign language or learn sign language from the school and get to communicate, but when you go to high school, problem is there. Lefapha la Thuto le re haona phapang pakeng tsa lenaneo la thuto ya dikolo tse nang le ditlhoko tse ikgethang le dikolo tse tlwaelehileng, mme le re matitjhere a ya kwetlisong selemo le selemo. There was an audit that was done not only to the two schools in the Free State, it was done to all the 21 schools in the country. And yes, we found out that there were teachers that were not fully qualified or adequately qualified in sign language. So we started as early as 2011 to ensure that teachers from Bartimia and Tibulwa, they go through the sign language training. Mokgatlo o dumela ha mmuso o tla aha dikolo tse ding profenseng ha jwale hona le dikolo tse pedi fela tsa barutwana ba nang le bothata ba kutlo le pono Free State. La o le jwalo lefapha lona le tsetlaletse ntlheng ya hore barutwana ba amohetswe kaofela mme ha o ya kgethollwang. Weso ho rwalla ha se o qeta moru ha direngwe hape ho sasa ke ba moifo wa Setswana ka hora ya botsilela ho SABC2 le ho SABC le hae SABC Plus ho latela Bolipi Khotso.